Just on my way, no. Sa NDC MPP for no, some politicians no. Say omo ni odo e maga na mai. Ye pese ye ho te say abrofo. Asa na abrofo no hye omo ni ama no. Nya sa na hye ye ni ama. Ono ho asotwen e na ye nya no. Because and na insoto a ka kwan bia mu afeli ayema flooding. Ka kwan bia nso nya ba bi mfa. Nso bia mfa gata mu biom. Meba nso bi ne fagata mu nso to na odo card mu dia ada be park nso be ku baby ada ni bola ko na kasa baby ada ni bola meme ye obi ade container si baby opi bia obi atimi si dan you need to asa ha baby am si dan enye pani twemo ho onkasa ni pani si dan ni wie na watwen light akotena mu anse baka se ba bebubu penny to office on call site no no friend me yes abasesa niam am di si dan o dia o ko ho a o ko pa bibi mana o penny o ye ko boss ho no so ko pa bibi ama no no se asesa niam o ko to dan so dan ni bi wo ho a efieru anankasa o si dan no achiro stop work ono na achiro enye ye me phone achiro ebu ono anankasa na achiro abo stop work baba ko no ye adwuma so nti dan ye bubu ne de e ne kwan so a but sometimes so bibre mu aban no so nipa ne start no e se mo stop no kwa nyina ye nim e na hemfo no so omo so mo ka ho bi okay wo ho o hene nim se aha ya ya to se de be ye bibi be later no akoton na koda ne man so na nka me se bibi se na sa hemfo no kra se aban se o che omugum bibi akro ne du no se Ghana for ye bibi a asa yemba ho biom behwe sade ya ye ekoyie ana enkoyie because gutters ya ye from Kwame Nkrumah mremo the same gutter na that's we use na so bi kwa koye gutter kra mpo a minim sanka bi ani biedui obebie mu aye ne kase na so the same size na Kwame Nkrumah mremo gutter ye no the same size na ye no ende Mera mama akwa banfamra de TV eso midi no edishodi na ene ebedi nkommo ane ye nyina ye nim se ene ya me na wo kasa de ye woju mu de nanso institute a ene eto yiri yen ene ne yatena se ye bedi nkommo enyame nkua na me wo ha misati e wo ha wonim se wakoye oman bapankua de ade bia efa oman na hono ye twipin na wo se hwade bra me so me kire margin ene misati wo fi ha me ne no ebedi nkommo efa insu yiri a eyiri no utuzu se eniema ekoso no eyeyen na fort na free yen ana se won esidan no ye won krofo esese omo hye se ye esidan a won mo kohye se aha ye esidan na aha yensi enedie instituto eyiri yen emmem yen ye bubu krofo so dan ene ya me ne wo ka se an menua won ho bi atoch na ye hye se eye se wo be tisika ene sika ho dedenden na wo be sifia be wie betena mu na obaya ede yesi abubu aguo eyeyen na sebe yemfa mbra nya adwuma wo Ghana ha anase de ansa na no maboafo etemasen ema me digimedi we ebrew mansom amansom asen akasa brementi ha enti se meti ha ese hu se makukudam eye JK Travel and Tour any hotel ene som asen ma me digimedi we ebrew opese wontu kwan pa de a abusua me say JK Travel and Tour any hotel wo man yese kokomoti no wo san wo ho ebopo a enye yi omo number no ene eda screen ne so nti opese wontu kwan obi nya wo frakadam de a ma menkamfo wo mo emfa ma ane ana afen so knockout Knockouts sales and rent so some are same pa knockout sales and so bomb same ma bidi jumede we nyina ebro womo enene womo eyemi pillar se ofi baabi ana watu kwan akọ abedru Ghana ha na ope eye baabi pa rent car dia knockout sales and rent ma me kamfo womo emfa ema awie emredi omo bi omo apon e de ama baabi biara wo de frɛ wom keke omo number no in a good screen no and I said I can Mr. T wo fi ha me no ebedi nkomo na ansa na no ma menje maboafo nkrato me ba metroso e de ama Abusafa amaka obajiki travel hotel Sabuki Germany global flight from Ghana, China, Dubai and explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB now they offer plane. You go to international airport, so you go to airport
to your destination. And one person who holidays, so if you have a project to maybe a metro and some project to use, you go to Ramamo, Divine Space, you go to GQ Luxury Hills Hotel, I will equip Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected. Mr. T. Yeah. Akwaba. Yeah. Eja ye hu say I say tapi hira ni bi. Na yen so oho ayefe. Ono na kan adwuma ne mra. Mr. T na enne insi oto emmene yen. Ye bubu bi no modan. Pa ye start free institute no. June. Waja dam ne kra de ye bie kra de a fafa. And na wo hwe se de a insuo etom mene yen a eden e na obeka. That's it. The charity for nyina. Na joso. Me say Ghana no am say na maka de bia say ye do man na ye te say bio obi a oni papa oni maame oya janka sa na Ghana ye. Ghana ye te say obi a oya janka oni kamafo bia sa na Ghana kro na ye. Because Ghana kro ni kamafo. Sa Ghana wo kamafo a anka ne mebi wo asisi okro mu anka ensi. Because she say ye to aba ye president Bibeba oba be dey 8 years no ko no be so aba no so be dey 8 years no ko the same problem no that so ho Ghana ha started say school da nya no ye si wie da Ghana ye see ye road ye nya wie da Ghana say ye hospital ye nya wie da da be na be wie sa nya ma no sometimes sa na say ye bisa ye ho da be na be wie hospital ni sie da be na be wie school dicey that be the road since around this time and Ghana say here road now so them Ghana ha road papa dia because you took kwa manoni a who say na ma for hihye wo mu kuro na ba Ghana ha what me say am ya that say hey ya serious I'm telling you them penfo nyina so mu to kwan dia we omu ko bi man so omu hu eba ne sen na ye de mo base a mo pa ye kro no anyhow ma yen on se mpa ne fa nyina wan te se bebe no mo sa mo ma nyina kogwa abrochire ko ba no no ko holiday wo ho ko se kro na on se kro na nkasa no o no ko ja yaresa o mo ma nyina agwa abrochire all the ministers all the president mpa ne fa nyina most o mo ma nyina agwa abrochire ho ente ayo ma na ko ho no aba but the hana it say ni susu obesisa susu no ha no the call ho no akodi wo ho obesisa susu no Ghana no akọ no akodi because oman no ngasa no nya na dwunso beboa ma nyina yesisi oman no because sadia and me pay me put na be me put mo ma na me me man kodi because nso yire se nya nne Ghana nya depends how many years now Ghana on 70 years almost 70 years and Ghana eko issue yire ye common issue share uko ICC kaswa kwan so ade wo every year bia a flood amanfo akọ engineers akọ up to now yantimi solve that problem no how many years now common flooding kwa yantimi and solve your engineers your amanfo mako school o ma ye wo mo so dey na engineers ye nim ye betimi aye o jisika na akọ bibi anyhow ato aban twi obi aso obi ye bibi aban bi so obi ho asem ente say I mean I don't know sana kro no e ko no won because what you got to say ye wo man we mo he say kro na tre first na kra eswa and na some nyina da na akra say say sum nyina da na akra and na baby akro na du no say Ghana for ye bibi a asa ye mba ho bi mbehwe sade ya ye ekoyie ana enkoyie because gutter say I hear from Kwame Nkrumah mremo the same gutter na that's who you see na so bi kwa koye gutter kra mpo a minim sanka bi ani bi aduri obebie mu aye ne kase na so the same size na Kwame Nkrumah mremo gutter ye no the same size na ye no ene tu su say gutter na ye no so ye nhwe say nipa na doso
nti saa gata mmakọ na omo ye no mu miem wọ́n sẹ́ obiara si dan a ọ̀sẹ̀mẹ̀ntì fi hɔ tètè no na bisan sɛ dan fie bebree hɔ a yɛn nsɛmɛntì mu nti nsuo tɔ ya na ne nyinaa na atwe nanso yɛ obi mu kura ɔmo to tiles ɔmo fie wɔn first nsuo kura no yɛde adeɛ sɛ ano ɛma yɛ nom ya ebi wɔ ɔde ayi to ano nyinaa nti yɛsɛ fɛ no yɛ na yɛ nom but ɛnɛ sei no saa nsuo no kura no yɛn fa nyɛ hwee biom nti ɔno ansɛ nsuo tɔ ne nyinaa na ɛkɔ but sɛ Ghana yɛpɛ sɛ sɛbio yɛyɛ ho te sɛ sɛbio aborɔfo a anka yɛnyɛ sɛ na aborɔfo so ɔmo hyehyɛ ɔmo nneɛma wɔho yɛpɛ sɛ yɛyɛ ho te sɛ aborɔfoɔ asɛ na aborɔfo no hyehyɛ ɔmo nneɛma no nyɛ sɛ na yɛhyehyɛ yɛ nneɛma ɔno ho asotwe ɛna ɛnɛ yɛnya no cause ɛnɛ nsuo tɔ a kaa kwan bia mu afili ayɛ ma flooding kaa kwan bia nsuo nya baabi mfa nsuo bia mfa gata mu biom beba nsuo bia ne fa gata mu nsuo tɔ na odo kaa da mu de a ada obe park yes obe cool because kaa kwan ni nyina a wɔn ayɛ no nsuo mfa gata mu biom sɛ nam kwan ɛna kaa kwan no middle ukɔ Kasua ukɔ Madina ukɔ Legon kwan so bebi obefe bia na obekɔ bia no nsuo tɔ menua ba ma park car yes obe cool ayɛ death trap because nsuo no tɔ a nsuo no nya baabi mfa ukɔ French countries a asphalt ayɛ no omuja hose tokro wɔ nkyɛnkyɛn nti nsuo tɔ a ɔhɔ na nsuo no nyinaa afa na awura gata mu bisa oda nam kaa kwan na hwɛ sɛ baako kura wɔ hɔ ne nyinaa si anwea afili tokro na nsuo no bɛfa ne nyinaa unam ye wa plan sɛ ma dabi Carnation Africa nation de kɔ Kasua sister mobo aro wo bisa say nti ye wo first light bisa say wo ministers wo kom ha nti ho ne wo MC wo ho ho ye wo assembly man wo ho ye wo MP wo ho ko se na ho nyina ye ko se nkan Ghana ho na ya de se chichi kura be na be obi akono se ma me be invest e wo Ghana ye say he invested this okuro no hyehyɛ ne yie na ya akono na obi so bɛka so oba okuro mu wo okɔ bi mu manso a wa te sɛ de kura so betonto so ato form de so kuta bibia obɛgya ato form na so wa odru krom ha bebi ada ne bola kro na nkasa bebi ada ne bola meme ye wo obi de container si bebi opi bia obi atimi si dan you need to asa ha bebi ami si dan enye pani twemo ho onkasa nipa ni si dan ni wie na watwe light akotena mu anse beka se ba bebubu na enne yi wo hwa asam akofa akraba enne yi amene wo kasai ya won krofo bi dan a wo masi awie abusua ye hwe dan ni bi embra dan ni bi o masi na wo mutim me obi be se ye busua so ho aka wo mutimi ahwe na am wo si dan na wie am otim okọ dan ni mu kra wanya 1 year bebre dan bebre ni ye bu agu ususu se ye nhwe bi mra
ebusia na ne dan a wokɔ hu dodo na ye bubi an letter na de ama eja ye be try say ye be bu dan na gu no na daddy ene wo hwɛ dan a yesia ye bu agu a eye oman no na ye mfa mra nya adwuma anasa de ana ye tons asene ne sese de ne sese ye ya me ma to kwan a lot we to kwan ko obi man so no before mo so be sit down no bakoji permit na be bo kwa ye demarcation nyina to hodada the demarcation to hodada bakoji permit you no ba be hwe we be ko office we ba no be office ba hwe bebia o ba be sit down no no ba be test assassin sahano any story burden ebefa and any story burden fa emfa because plan no and so thank you who do plan no be ko say story burden to so 3 and 4 on ba be check ahwe sahano de ultimate 3 story burden answer say any betima ma say si wa ha so odi mra no so ono na betima si you want some crofo nya Ghana ho omo to office nso ye nim omo I'm to office. See what I'm telling you. Obi to me sit down wie. E don be to me sit na ajo. Na adechia na wasuma the boys. No more for pick up. No more ninam side to side. And then na for wheelbarrow. Na for show you. Who di akire ba, wa be trust ka ma pani na wasan to adwuma so. Ye koso krom hane no. Yeah. And there. Yeah, me come here. Na me dey sa na ye menti and me dey me yeah. Penny to office on call site and no no friend me yes ya best stand near mom di sit down o dia o ko ho a o ko pa bibi mana o penny o ye ko boss o no so ko pa bibi ama no no say o sisa o nyam o ko twa dan so dan ni bi wo ho a efieru anankasa o si dan no achiro stop work ono anachiro enye ye me phone achiro e bi ono ankasa na achiro abo stop work bo ko no ye adwuma so o be sit dan ni so yi wasada na wa flow man thank you hey ono koto red pen no da betro Ghana head stop work what's am running here adwuma wow am na here adwuma na the say na be ko dia that e ba ko hayen any says see a nsuonya epiti ye na kro nyina ayere because nsuo ni nyina afi abre popo no so na e ban cry because in cry say bebre na ye nsuo gatas na dida ho bebre ye nsuo enye gata bebre ye nsuo a efri abri ebi free eastern region aba be enta ampomo wo ho na ye nyina ya sisi kwan uko nsuo eda mamobi ekofa East Legon edi ko nyina ba be sin wo seke nyina efri abri na ye nsuo a first ye enam nyina wo wow yeah ne ye enam nyina wo sansori nyina na efri abri ne ba enam wo ba ko bi efi ye the same thing ono so free Legon sa enam ye Jowulu ebe pie wo ye edina no beto alajomo ono so ne ye nam wo nti senso ne da nyina no eye nsu a etene a person no ye nsu etene a ye satu nanom those days ne nsu akase na da krum ha ye sanom ne ba ne se ne antimi antwite no ena ne ye sini nyina kwan nsu no ba emfa no person ofa so no obefa ye fie nsu so yense ne kwan o otimi nse ne kwan nsu yense ne kwan ono de oba na die mu bibi obefa bia no obefa enti ese here the right thing after the months amount for yebu amount for dan what trust any pensive dan na wie after na kwa ko bubu nti eno ye wotimi atena se ahwenhwe ha ma ye se awie na ye bubu no bibi wo ho a ese omo compete wo mana se na se wo so a wo ba be si dan no se obi kwa mbe stop wo se so be wo si dan nye wo si dan no se bi o se obi amba mbeka cho se boss brother jadani si wo ho a wo nim se bi ade ami enye utimu se be bi wo ye kwan anka se car fa so obi the container ko si o enche bo na abese blocks omo ba mo the container si ho e se be kwa ya se the blocks yes in the blocks be na be store board na kwan no na ikoye kete gata kwa ntimi nye gata e wo ba bi mo wow na se ministers ne MPs ne to abama wo mu wi a say ye the contract man na essence ono so okobubu a obelu so about 20
kwan ne kokra na waje asi o saa enko bio oye kwan na akosi baby asi na waje asi o anka se bubu dan no na kwan no kɔ no enko cause olusu onim se me bubu dan we a ye nto aba ma me ne so my Ghana be ye den se abekɔ so na me catch us on my way no sa NDC MPP for no sa politicians no se omo ni odo e ma Ghana man na hia wo man se o manya mo vote e wo ye ho asa thank you omo to kwan omo hu ne e ko se na manfo e hihye omo kuro kama adenti na ne minister Bianyeska o se no akoto asase wo Islam ta ho na nsiomfa aho na ayi obi be se e classic yi wow minister Bianyeska na sorti fada ma no Nyeska no akoto asase wo Islam o ti alaje no Nyeska akoto asase wo Islam because ho no so na ahihye no e ne fe wow enti adenti na baby o ti first no mo to want man drama yan hihye ne ma ne nye kama first Nima na unti nya baby mfa kanko Nima mama obi me ho na etete yen promise be bubu dan nyina wo Nima mama obi me ndada o dan si kwan mo be bubu ni nyina the street afamu amafo so ye ba nda ye nyina ye ni age free Nima ka akudi ekwakopa Alaska ekwakopa 15 bomb ni nyina de ko ayi nyina Promise the base akwani nyina to na kan ko kamba you see dance any place baby any dance wow enti sometimes no soja ban no sometimes e boa o anya ni nyina na ya enye soja ban no sometimes no e boa wow sesi ano your mama o dan bi wo ebubu kra na osuro ne yam hihye no because of ebia obi beto aba against no enti osuro se ebebubu ba se soja ban ya onsuro ono obebubu ni nyina na ye kwan na tum until case wo enti pampanefo ne chew Ghana na ba akopɛ ye ni bi wo ba bia mo yenye ba ko ne siesie ye man wo aban beko yes citizens no na say the right thing your mama odi ni 4 years we are oko ni obeba say 8 years for months beko but me no dey da so ti ho omane ye dey ni omane ye dia but never me yan say wo be hu ade ko kwa che pani no kasakra no on pie fi office kwa mba emba yi ade ni mfi ho wow your dan baby ho ampani for no bi akoka che say baby aye si dan we nye na so mba mba hwempo wow ente ya mpani for no so ya man mpani for no omu yi mpani for mba be di omu anim na omu ni the right people baby ho a omu de omu yofunu na omu de purpose ade ne yofunu na purpose ya ni saka adwuma ni wi a onye adwuma no not office onu kwa na emetan no wow aka pani de obi ahu mobo wa mo adwuma no pie uso no pa so Wellington boot uko site uni nemu na mo hwe location ha oyanko ha ye gata yi emuesi we ebubu mo manya ni ye sa na minim se de adwuma aprofu krom nya sa na ye no magana ha se de ye ni bi sa office ni tran ye ende wow me kai say years back Lawrence Nima ono be ragata mu Saturday nya ala jogata ni ye na mo mama obi Lawrence be ragata mu ni serious bisobia won mo nim story won mo nim wow enti me sira Ghana mpanefo said aban bi de djuma manwa aban no ono nko ntimi nye enti na ode ma o se breboa beboa me man ka se brabe tran office enti dan ye bubu ne de e ne kwan so a but sometimes so bibremu aban no so nipa ne start no e se mo stop no kwa nya ye nim e na hemfo no so omo so mo ka ho ni okay wow ohene nim se aha ya ya to se de be ye bibi be later no akoton na koda ne manso na nka me se bibi se na sa hemfo no kra se aban se o chi omugum wow se o chi omugum ohene ukoton road e de mo bi a chiwa se ejelu ohene onim se ha no e bola so na ukoton mo bi a se echiwo ejelu se start jeli amanfo a san niama wanyina eso betwa wow but nipa no koya no wa fro pani bi sisia but na case die today bi ohiani na asem e work court
sikafo wo kro mama sam nche wo koto wo ho enti dan na ye bubu ni de eye right to be esi a enye a ebe ha amanfo ebe ha kro na nkasa de esi yi fi ho na kran dem ai tikakra mi wo no Tikakra Bronsley Boutique and the CEO of Bronsley Boutique ewo eno no ene de mo open Mr. T number na number na 0244265380 na wona no edi nkomo ene mo hwa me ane me ho ayefe yi obi nka nkyere me agya owo to do ene ne wahye matade kama wasi shodi the offer dia pano ene ye piano menia se ope agya otontade bia e mantade wokọ ho a obenya atade wokọ wedding program bia wokọ a wo hwe atade e hye me a agya ne de ahye me wanje miska cross shodi je de oye adwuma pa ene ye nso ye bepia agya owo tudu STC opposite wa ultimate friend no ntesa ma me fa me number no to wo de ope bia 0243434246 ena Joe 1 enson ewo La Paz New Boy Town eye new overhead na ya wo ho no Joe 1 eton enwi nti ene wo hwe enwi e hyeme a eye Joe 1 ena ahyeme enwi kama and was shodi me hwe enwuma a wo ya wo deserve wo sika no we de fata aduane di na me hye wo nyiwe nti Joe 1 ena wono so ahyeme e trinwi kama me di Joe 1 number no ebeto number screen so na wafa na enwi bia wo pe bia ofre Joe 1 a obeye e de amount ana ofre ne na ne di nkoma obepe e de amount yankopon hira obi biara se abreni na e bape moje ofre so midi no e de shodi Joshua nso ne gina fidie na chi ema wo chinchima wo nyahweme the CEO of Adepa TV boss e chi ababi biara wo esere de so ma na 2 minute ne bambo ne nyekese e wo ye nyina ye so ne titire ene wo yankopon ensure on subscribe to your channel na but one day also be subscribe na like and share na do comment aka ho e de amaye Abusafa Amaka Obajiki Travel Hotel Sabuki Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTV. Now they are for plane. You go to international airport. You go to airport to your destination. And one person who holidays. So if you are able project to move, maybe metro and some project to use. You go to Divine Space. You go to GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.